Papež Frančišek je 28. januarja, ko se cerkev spominja svetega Tomaža Akvinskega, daroval mašo v kapeli doma svete Marte. V pridigi je dejal, da je kristjan pričevalec, njegovo srce pa velikodušno. Pri maši je bilo navzočih nekaj duhovnikov, ki so skupaj s svetim očetom praznovali 50-letnico svojega posvečenja. Sveti oče je dodal še, da je kristjan pričevalec Jezusa Kristusa, Božje luči, in to luč mora postaviti na svetilnik svojega življenja. È aperto sempre, non è un cuore che si chiude nel proprio egoismo, o almeno si misura fino a qui, fino a qua. Quando tu entri in questa luce. Kristjanovo srce je velikodušno, vedno je odprto, ni srce, ki se zapre v lastno sebičnost. Kadar vstopiš v Jezusovo luč, v prijateljstvo z njim, kadar se prepustiš voditi svetemu duhu, se srce odpre, postane velikodušno. Kristjan na tisti točki ne zasluži, ampak izgubi. Toda izgubi, da bi služil nekaj drugega. S tem porazom, med navednicami, porazom koristi, pridobi Jezusa, zasluži, ko postane Jezusov pričevalec. Con questa, diciamo, fra virgolette, sconfitta di interessi guadagna Gesù, guadagna essere testimone di Gesù.